سەرۆکێ دەمکیە سووریە ئەحمەد ئەلشەرع گەهشت پایتەختە ترکیە ئەنقەرێ. گۆلۆتکەیا ناتۆیە یا 36مین li wir tê li darxistin. Li gorî agahiyan Elşerع dê li kêleka lotkeyê de bi çend serok û berpirsên welatên endamên NATOyê re di nav de serokê Amerîkayê Donald Trump jî hevdîtinan bike. Siyasetmedarê Kurd Mecdeldelî dibêje got piştî helweşandina rejîma Esed têkiliyên Ewropa û Amerîkayê bi Sûriyê re derbasî qonaxeke nû bûne. Got li ser bingeha entegrêkirina Sûriyê bi civaka navnetewî û li ser astin ewlehî, siyasî û aborî bi wê re bixebitin. مرو ليدنر وك فكرنك سياسي امني اقتصادي بالي سوريا نود بشتي هرفاندنا رجيم بشار الاسد ودرفتك قلك مظن هي سوريا شراكتك هفبش افا بك بسر برجواندي نخوا بفا دولتي هاني افا بك جبو قلك دوسين هن سوري كارتي دبليزي وك شرعي تيروري افا كرنا سوري ارامي بو روجلاتا نافین بتوایی. بری دو روژان سروکومار فرانسای امانوئل ماکرون سردانک دیروکی کر بو شامی و به هفتای خوی سوری احمد الشرع را جویا. درباره و کربونا ولاتن روژ آوایی و امریکای بر به سوریه و سیاستمدار کرد احمد سلیمان دبیجه گو افتکلی لگوری برجواندین ولاتن روژ آوایی تین و باندورا وی لسر کردن لسوریه ارینی به. هبونا وی دوان دوراد نامنج بو خاصة تایبت انه ایرو دولتی غربی امریکان لپش في حکومتين لسر هینجی دبن هناك داخوازدن او داخو انها ما وقت بيجي فكري اف اليكاري وبشجري غريدا يك باستقرار سوريا وداليه امنيده دو د مسئله گو چاوا کاری وقت بیجی حکومتک هفش خلق سوریه بگشتی ناف دی جی خو ببینه افتی کلی هبن باشتر جبو جبرگ اوانا اف هیزه ناف دولتی پرسا کردی لجموان د آلیه چاره سریه ده پشت گرنج بو وینا لیکولینر و شروفکار سیاسی شوان ابراهیم باور دکه گو سردانا سروک فرانسای بو سوریه برولا ولات وی یا دیروکی لحریم و گریداییه. و بجداربونا الشرع دلوتکه ناتوی ده پشتگیری ولاتن روش آواییش بووی پشتراس دکه. سروک ماکرون هاتنای سوریا اکاره بد آلیا لبناره فرانسا بخود خوازه و گره گورولک مظن بلیزت سوریا و لبنان ده اساسا فرنسیه سوریا تشکر يعني بجداربونا الشرع الهر كونغريكي الكودي بآناتو بآغير ناتو بأوجي نامايا كاج او كسي قد خوازن سوريا تلفيهافيه كشيكي جو امريكي واوروبي بشتوان الشرعا لدويش سروك شرع جي قافنا بافجي او شرط مرجي واخل كبجيبي روجنامه‌وان دلخواز محمد گو سردان شاندن بیانی و برپرسن اوروپیین بو سوریه دخوناغا پشتی رژیما اسد دشوپاند دبیجه گو ولاتن روج آوایی پشگیری ددن الشرع و حکومتاوی پشتی گونیتا خواه یا و گوهرتنا سوریه بو هیزک آرام کرد لروج هلاتا ناوین راگهاند. بما دما کو رژیما اسد کرد و دما شرع درباسی شامی بو پیامک وی هبو خصوصی که بیجه کو ایدی ولاتی من نماد به جهکش بو مطرسير سر ولاتين دفردور درس بك اف بياما بيشوازي كي قالك مازن جالي ولاتين نف دولتي بدي تايبت خوستن كو بيشغيرياوي بكن تاكو او بروجي كون ها كاربي دكي باراسنا خاكا سوريا باراسنا ولاتين دفردور كو يدينا مطرسير سر ولاتات شبي دخوازي ويكي بجهبكي بونا امریکا ولاتن روش آواییش بو سوریه چافدرن سیاسی ویه که وکی قوناغ کنو دی تکلیان دنافبرا هر دو آلیان ده دبینن. گوه ببه سدما زیدبونا فشارا نافنتوی لسر حکومتا دمکیه سوریهش بو چاره سرکرنا پرسگریکن آزادی و مافن مروفان و کمنتویان لسوریه. ایوان حسیب دنگ امریکا قامشلو